me genye me. Eshe. Tsi ObęnkęTsi ObęnkęMan be fair, me banye do manye. Me penye kemba home based TV no. Ye ni fe money wo le gba ke Tsi Obęnkę no. Mi money yo ni fe money o chan meji na o di aden ku kenkle mo. Ni ko kwebo ni asan hie ni ye fe fo mene efe mi akọ oyo mi po. Money sa meji New Look Beauty Clinic. Ame Kogas ye la ne ko she trade fair no ko to Kogas oba na le no. A telephone you boy G 02422 76348. Agbene ko kwe nke teni wo fe fo ke tashi ke boni ajegba show me style. Ebele hanchi enele wo elegant ko kwe boni fidu ko na ageshin yo mo bega na kan ni ko kwe moni patale ne fe nukina function home le hu e tashi tabibia no e ke goshen madake chaya pepepe. Ni a telephone boy G 0543 204263. Agbene kaji omo jebo ne kule bono ba se shon e fata lo e bo ablo e okoni ko chonbu show there no ya Eat Avenue ko seje me ame pizza ame omo fried rice no fe no tawo ba na ame ni ngo ojugba ye ko dan no an ye oda se le hu ame telephone boy G 02466 59659. I'm a tashi bush road there to call ya rasta no obana mama egbe na filling station mi to jenje na me yo man bi be no jack ni fe mo ne mene sort e kokra ni dani ma fo eni ma ba wo chene me kuma wu me kuma so lo me kuma shie che papa ni egbe fan mi shimene eba wo gane hunu enshale bi ene ko ba fe ko me bi ne she chen twe ba ngani emi ko 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 emi ji ke ni bi ne le no kra je enu chumo o ba bia ke mi no we ke ne pe fe enu chumo te ba fe te ba na ska lo no ko she ko e ko kra no ji ake ko ta shi no Tsi Obęnkę wo o ba no san ne e chaba no ko bo wo kan oni janje wi shi ma fon e shira ko ni ma kun se ma ba dani ma je mo ni ke ba chu ne ken chumo na e ko ma chon. Linda, ain't he offer to also won't call? I mean, call your day. A pain a share, ye fitty and collar brim. I know by Miss Simeon. I don't think Ghana. Flight here, Mr. Sister. I mean, what about that? what's what for play be a play no, and in Namian me and Someone can say for you will play, never play. If it's up playing now, coffee and after pilot to force and for coffee no shit. Na say I'm here a warrior. I'm a got to me, but you. Now, me for coy. A soon walk on at me could do ya. Or to me, but you soon young Sabai. Sabreno and one Costa. Costa Airline. Yes, Ghana in airline. Ghana airline to me. Don't let me come for the phone. Me come for the Mawa, let us have a when you will lose your phone and one Costa. Me booking a day. You answer better more phone. Now about www.flygoldstar.com. Goldstar Airline. Ways of Ghana. Goldstar, Ekomia Bebre, Ekomia Bitise, London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, and Mia Bebre. Yo, be man bi nyera don ke mime ake nya yejira imba be amno ne no ji ake woche mi wokla ba na sanegba ekolen lele bo lele ekolen cholesi bo le gbe no wo masumun le denche ake shi elejue mo ba anya ni echon mi gbe ekule ma che boni je na kai o masumun le nche echi egba atan nche ofa na kenkere won pe bu kemba home based TV no oyo adon wa na madam ambi friendship ni akashi mena men kwa wa ni bo oyo adon akashi nye pomini ni mba bie ni mba nanye kenkere maje nshi machon to be na owie acho mi Abass Nii Dodoo
Abass Nii Dodoo. Abass Nii Dodoo ji mi ni noni inferior ji inyomi mekomeka ocho aban si ban le blofoni inyomi mi loji mi no ji noni inchuon ni nje wekumi nje weku ni nje mi nje weku wulumi ni nda nyumboshin akeshi afomi awone kan wekumi weku ni ayomi mi lo aweku mi nje ni ayomi keje before put na for mi keje ni ma ni mi ayo jeme ni dana for mi o mi ho enke mi yi efe no chumo ni ngmena nyumbo drama na ekemi ehye ni ekemi ehye o Abass Dodoo noni fi ojino inha me mi sho ame kan yi mi le inha mi she ye mi yi mi ni mi ho ha mi ho imi sho he wa wo mambi be noni inshi ni magie ne o be oyiwa don Chwanka ojio mi mbode nche o mi sho ya ka ojimi iyole ni bibio ni le iyo ni kan yi ho imi sho he ha mi she e kan ko bo na fe wa bi ka chwanka ni ne mi yi mi she ni at the same time ha mi she person cha ni bibi bomo cho ewale papa na mo ewale ha mo ewale ni ha mo mi she ni he come ni tomoke na agba ngbo na tafra che kole moko eni kan ko ngbe na beje nu no ko fio na ni ba anye mi wa inu no ko fio kan wo mi le no be ha kala cha bo na kan la cha mi je fo e kan ni bi yo oji fo e ka dwan mo e kan na agba ife ni gba na fe pẹ̀lú ẹ̀san ní makase ko o mi yi ele ehin ni sani o kase jo agbene mi ji ne mi ni jino ni wo bo he wale ke o da bi kele le yen oku mi no je no jino ni kra na afio shi bo je mi aka o mi enfe mi ni jini wo bo he wale no ko e wo tumo be ni chon yen yu e woku mi ni nje ayi ojo emi ni mi lo awoku e wo ngbe kan bi asin mi esin ami ni me ba na mbakasi o blofo me ajo shon aba na abakasi o dan afo mi po ni mi na kanta me mi insmo mayimi ye mi yi ngwen ko ya ke mayimi si moni blami ka one ke mi yi na mi ji ina leji moni e blami ka one ke mi yi na mi ni nwale ejole ya ifi ai ni eyo akeshi ina noko ka je ngbe kan bi ase leji moni e blami ba mo mi wotumi ni ba chon mi ncho akele yu ele we ji o mi e ko ami jo ke ni bi e ame be ami yo eyi mi si akeshi ni jolo ni ewo elemi yi ele jo efen ni elemi yi efen ewo ke na abu shinumo ele shishinumo ewo ke na abu ba twa ke na abu twa ke intwa ye jo eno ke na kan ni e ba na ke na ke je na kan ni ba chon mi ewo na kan no kote no ete no be san ete no da na agbe na se iko ekemi wo nchekwen onu pa ni di Mustafa Tete ni fi ake mambi ba lele eja Mustafa ne leji moni eke joyi eke wo pan logo net abro chicken clean ni ayi jo ejeme 1972 Olympics na fe ye Germany Munich 1972 first Olympics nchekwa me fe amete ame ayi jo eje ama sho wo pan logo ne ye je ni mi chon e fofio ka agba mi na kan bia mi afoko mi mo agba mi san ni na blofo me hu ko me hu egba mi hisani boni ale ewo na kan weku mi nje ewo na ise ko agbene na e na kesan na ekemi aha nchekwa ko na agbene ni kasemo achano ewo ni ekemi ha nchekwa akashi o nke ni ne nhabu ni wo se ni ne noji ni ni ebaye ose ewo mi den che kan kwe eni nke mile ye ashe bi ane ke no fia no na akeshin yomo enanoko ke je ngbe kan bi ashe mene we wa ko le wo fen wo na ni mene ewa mi wa akeshin ewo mi na kan ewale
ni me ho en woko le ngbele ni hio ya aka efia na yo iba na mi she aka gbe ne nka botabie ni wo ngba mi na esane me wo ani neke onuchumo ne nji jo hwemo ka miji nuchumo ne fian ke owulegbe ake 1 gram loji kuwegbe shi opaibo ake ojielepo alo o injielepo si injiekolepo ye wo gane si injielepo ye manse ni manse mele wa Waka afeno ako ache 1 drum. Kwa ako ache 1 drum ni abafe ni reason woni e afe bluffo moko ba bia ke mi ne woni e afe bluffo shikwen ekomefe money ekomefe mo ni joe no means money joe hinje nso ma wole ekomefe mo ni nso ma wole ekome we ke gan mi ba wa wo ke gan mi ba ewa ni o ke ba ba ake ekome femo alo nikan ewo ninka okay benu le ma bo ekome fe mo jo aku ewo o ke ku ba ewo wo se no wan kwa ho nkanto mi ewo wo se wo wa chake gbe no wo bo mo no wo ka wo mi ewo no mi e to mi ke gan mi ba ka ni be ewo ninka okay bluffo man ni efe ize ya bluffo me ka ni be efe wo be wo kwa bluffo mi ne ya ewo no ani wo kete bluffo mi ewo jemele amelesan si ewo Ghana bienene le kune ale bienene unji akrowa le ngbo no fe miji moni nje sisi ye bie dani shinte ni kuweye olololo kabata mene no wo ne kuweye ewo ye Ghana bienene ale akrowa dance assemble ni yese ho ale 1 drum wo no ba na me o mba na me nka me ena shitamo wanyemi no komeni legimoni ekwose ha mi e bienene echun ese fio wo no ho wo hia gbajan no to mi no won kwebo no afi won ka me no ni ba ne won chura ni bi ano no wo ni ya no no wo no fe ano ya no pepepe shi anini fe mo ne mo ko ni ke ba je no ko fe mo nshi ewa ewe ba sumo le ke mo ko acha ya ke fe alo ekulele den cha le no oku no ke mo ko ni echa ya o nkeme echa na agbe ne ho nkeme unfio me kokro me unchomi nka me atwoni me kokro me chomi nka me atwoni na agbe ne ho nkeme ko me ho echa nyami me ko me ni no amechwo no amehu no ameji amehi akeshin no ameba atwon nka me echa ni wo fio yejeme wo yejeme yeku yejeme ni nka me fio ni ye bie ne na ho kemba Ghana ho yeku ye bie na ni yakrowa bie ho nka me ho fio yo to ebule o na sane na agba no anka o Tsi Obęnkė eja ka ekule o twa isu eja ake o ba jimi o na mo ni ba chon bo mene o no sane e cha ba ton bo ni nka ebo e wo ba fo wo ihira ni wo ku se wo ba yo ahwefo ni mamu ina akwa aba ediba Noble Trust Herbal Clinic mi amika say ye frame Dr. George Donko mi na me da Noble Trust Herbal Clinic anu Noble Trust Herbal Clinic yaji abasubode bebre yaji best heart disease treatment center of the year yaji best liver disease treatment center of the year na the overall na nkasa efen overall best herbal clinic of the year no and also Noble Trust Herbal Clinic yaji yahwe yarobi ti say akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwunso ya e friend prostate mu ohaw embi awo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohunsuo no asaba ana uti paiwo na wo haw no uti de pawo no enfri uti no na mu efri ni pedua na kwa afoforo sembia wakoma anase obrebo anase fever mpo na achew Noble Trust Herbal Clinic ye di modern infidie and modern technology and na ye di hwehwe ni pedua no mu je ye be hunu ni ye di bibidura nam ye di ahwew na bibia aye kama ama ye ne ye lab ye twa ECG and ye twa scan e wo ya so ye depend on the condition of the baba ene ye be ye ade ama hwehwe ye chiru kwan e wo Banana Inn Abolo Junction ye ben down suman and say Mamprobi Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666.
Noble Trust Herbal Clinic. Experience the true cure. Mambi be amone wakuse woba eko sanegba enwo ni ani midenche ihe ejonwe ye ja akashi nkele sanegba wo na akashi no jino le ke foni nche o fa ne mabia ka le no ne ke jo ke miji ne ye gbe fan lo ke te no jini ka bote alo no jino ni nke fan gbe ma yue no ko fi o yewo gan ma na mi jo yi aje no chumoni me na ala ke no chumoni si e man se no chumoni no jino ni chuo ke je ngbe kan bi asin ahun ka ba se ni se ne nchu ko noko da ta ko office da dabi infe ko noko hon ko noko da imbe shop ya eko ni amaka ebe hon ni ebi ni na ebi si nyugbodro mo na no piano ni yo ke no piano ni yo jemeje ni na shikaye ni nkepe wo ye manse no chumoni wo minpa nyema pai ni ameka me ya wo mi agbene won ke moko ni emoko inswejo eko e bomoden ni wale e support le e ja ye bi ele si ye manse ke nagbe ni ekete eno no mi ne ken ya nagbe ni nkete manse no mi enke nchekwan Mustafa ne nkele jimoni chuoni ekemie fanbe wa nyenye he san ni ke wo ya wo ba ni no se hwe nu wote eko nu wo ba onye bi ene no ni nanu chumo ni je mi apply shi nanu chumo ye London ni aje London ton na ba wo mi ake o wonta obo ni oba fita wo ku ejeme wo na ba wo mi kete ni ji wonu mokome George Jukunu ku na efe ejema acho ame ajido wo na be ba wo mi keje bi enene ekemite ni no piano fe mo mi ke no piano ni fe mi chon joe no le ha mi nwolo na mo mi ke nshi hile mi no piano ni mfe fe joe no ni wo joe no ni ekemi efu je mfe ni ekemi batabi e bi antone no ni joe no ewo mi ke botabi e bi antone no keje jo shikwen ke shikwen wotambi ewo ewa mi ni egbelegbe pi ehami ni nke na manse ni nke o manfo ehun ke manse bi hu ekpe san kepe o anyo chi ekumata ekome ni man machi ameta nke president ekpe ke ministers ke prime ministers ke royal family nije wo manye wo Queen Elizabeth ke enyemi me ke bi ke na bi ke nka me fen je shikome je shienyo si keje helane ne ba ne shikun yeje si helane woni iyo bi shikun no fe na me fi o na me need amentawo moko ne ba hwejo be amefun ameni le amecho no ya no wa amenyanya no wo Ghana ho hianya luchimone no jon wo chuon ejeme jon wo chuon ejensin everything wo chuon ejensin ana wo ebie moko unle ake moko ebe ale no ni wo fio ona Ghana bi le no ni wo fio ejeme si ambassador ni ojeme ne kan efi ai na ba chele akesie ba ye ke ba ina mi eje na bi o me ake efeten no nyo bote chunem eje chunem mi ye mo fi amon nyo bote obi e te efeten no ni answer penny ha le peji nyumbo eya keje nyumbo sikwen e banle na kan o no chumoni no ani me kume ni obanyo chi ameta ni bo chon amejo ni miniji no fe no ke wa me jo chomo le nchon me piani me pi ye wo bi ene akrowa ne no wo fe ne me pi kenke ma chegbe ye no ko bibio group no wo fe bi ene keje beni yakopo de nche group no wo fe bi wo chon me sani blofo cheme ke wonyeme komeni obi eni ameye smomo ke hanu chumo na amba fita wo he ka agbene ke jeme hun ni te hun no nchuo
nchon ni eje me nchon schools nchon me ni me na me ye interest na me ta me kase ni nchon a me fe ni wa mo ni nkewa me san nkewa ina gbenke me ko me ho eje bie kete manse ni ame ho amebo mode na afi to be ni wo fe wole ma na me eje no tumoni wo ye group no wo fe ye bie akrowa ne me san kechondo no me san kete me san wa denche akete ni die mi yi no akaje shin kaje nche ma yi no ni ameke mete America gbe fen ke dele mi ma ke Germany API ewo ni ele nkewa me san ni lololo ewo kan yi wonwa ni mo fian mo ni nsmo ni mi se won e ba anya ne ba wa mo no wo yo o ba wa le yo nche fian ke be pie ka mo gon fe no ku e no le fi ode nche ye no ko poten ni yom ni no etwi kan e wa e wo jo no jo ne lo mi no jo ne e ko me ye mi ni bo de nche ona ga o e ne ko betu ele country no lo ji no ni ha mi mi se fefe anu kwale inagbe nyongbojo mo na nye nkase joji nkeje je Ghana pe shi keje margin different yo ko kwe Africa ma nkase ni keje femi shi joni kenu ni mi denche inu e nla mi bo fi abo ni wo inu e mfa mi fe ni di wo gan joji ne wo gama joji ne to mo wo pan logo ni be mi ya deep to mo akon tigali nana otu pele mla ne kan joji ne fe ne wo chole wonjo aka won epete si abanye na akowo anmafa na ashole jo e follow na abanye na aka wo apete ne kan bagya joji ne blofo amba kase ne kan joji ne ni ko obo blofo ma la la to etomo ame jazz na ame chwa aka me ni bi ne ko boto na aka kon na sho si ame chon le no koklo because instruments na me here na me ke chwa ho je no wo na si ko bo ne kan joji ne fe to e oba na ka sin no ni blofo e chon le sese le chon le jazz bi ane man bi be no ja ke wo nyaminu ke wo papa ke wo shie che papa Oula Abass sani nke na ka wo ahale Oula Abass Dodu 1 drum kuni echeni ake juo na ake shejo ma bi yo nche wona gbe ni bi mo kra fi o me ake shin kaji o nyete he ko ni nyenhwe jolo nyenjimi ko kwa wo bi lo ka fi no na ake shi o me ame fe botin ame ekule oni jamba je wi lo ka fi na kan to fi ole okay many nkenye ni iye ka me no ni o fa ma jaje bo no ko fi o wo ka ke many makpa 5 yo many nkenye nkwani na kan gbele mi se ba memi alo amebe mi se sani mi mabomoden ni nke hinka awo amemi koni enye na efe enye na efe for eja akashin mi she no tuma ocho ni be pie wa na akashin eto ame shi kaja je shi na kajo awo mi no na ka efia bo fe abo na to bo ha bo fe abo na oba mi she ha mi chon ni efe emo ni ejaje o ye ni san ejaje e wo ni ele beginning wa na akashin shishiji o wa na akashin me be mi she shi ka akajo bibi men wo fe o ha won wa na ka mo kon fi ga no jo e na ka no mi se ba o ni ele ye fi ai ni sani kan mo ko ka hinkan awo mi ni enye ni emo yo nche to bo ni wo chon ye wo yue je nko ye dwa na efe nkwa wo na mebo oto yi o blahin ko bla ye be ku me ameni ji aji owi ye gba ku ma na agbene ka ekwa ni na ka na wa lo ya chon gba kokoro no shima sumoni owu amenga nga fi oni yo ni ma wo nyemi me peji mo fia mo ni ke hewo ne kan ko mi masmo ko ni omo mi eja ke jele mi shin le denche ko ba ho ni eja no denche je da na he oni ewo no fia no fe mo mi ayebe ni ko yo twa ayebe ni hunuchuo ayebe ni penye ayebe ni hunucho shi sane onye ni omo mi
no fee e wo ko o fi o ya ka ndo nyo ta wo fee makpa nyema fai nyemo a menye fee agbene ko enyemi ko alo mo ko na fee masmo ko no support le ja akeshin no tumoni ni wo se ko e kele hu gbene gbele ha mine na kan gbe agbele ha le mo fi amo na ewa iba no mo fi amo ni la che chale da aba tumo yin la cha aha le yo nche shida kule jona ka ni wo fun boni le ke ba oku e shi ogbo fijian mi han wo no ko ba ye ne ke be wo fite ko be e ja ke ese na mo won da bo shoju gba yo wa den cha mo mi ne ke wa she shwe ko tie wo ngam mo fe mo Ghanaian drummers, one drum, performing music from Rwanda in Toure. Jo be man bi no dia ke bi eje ni bi mo ogbeke ba shio ye Tsi Obęnkęni fe mo na mi ye home based TV no me fe ni ye bo am ye chonji an ye mi da me shioju gba den chi aja ke dia me be nbe me won agbene ko kwebo ni hie fe fo na ni mene no yo mi gbeke na ke ta shine new look and beauty clinic ye la pogas ye trade fair jeme no e telephone yi boy ji 02422 actually ma Eunice ko ti oba nale agbene mo ni pe ntale na ha mi ji Nukina fashion home le hu e telephone ibo e ji 0543 204263 e teshite bibia no tutuntu agbene ko omonjibo ni kulo fe party lo no ko to ma ho ni abo lo no ko alo yo be o fomogbin no fe no fi o no twa me ye telephone ibo e no ko te East Avenue no twa me no be pe o ka delivery bia na kan ka fe gwa on to lo ba o chon ni no twa me no akani ni e ba abo ni o ba je no ba na ke yes o ye ni e wo ko o to o twa East Avenue ye pan no G 024665965 ame tashi bush road there tutuntu ye filling station mi tutuntu jenje ni ame yo agbene ni fe mo ne o kwale o ye home based TV no agbene Gamashi TV agbene ko te Facebook nwe o ba na we jeme home based TV e Facebook Gamashi TV e Facebook o ba na fe ko te YouTube ncho aka no fe kra no le ni ekewo ya shon ni manse bi hu na ni wo chenye minu Abass enu wo neba o ba nu ye jem pepepe yo cheme be shikome kwen ji na o de ade nku kenklemo nke na kan chi unji akpio Ago, jamais gagné mais. Et